Abatwire okusima gavumenti nibo bebembezi ba district ya Bushenyi babiri batayire Rwentuha okureba omurimo gw'okumaliriza kwombeka irwariro higwahika. Okutwata nk'omurimo ogu kandi waha watandika nangwa nateekateeka nk'obundi bibaasa okutahika muringo nk'ogu mukamwe ninsima nanga munonga kureba irwariro ry'itaka ryahika. Town Council ya Rwentuha ni emwe aha magomborero ga Bushenyi agabire gatine obuheereza bw'irwariro rya Health Center ya Kashatu ekintu ekibeire nikiteganisa abataka. Tushemereirwe nk'abantu ba Rwentuha kuba polisi ereegera ngu buri Town Council nanga local government sub-county eshemereire kuba einemu nanga Health Center free kitwire ntugirakinga but finally we have gotten it. Ini cyajabe nangambira ngo no batakahirwe ebikwetaga kuba bijya konka hari naba abakaza bagizire abazariye so nyenda kusima omuzarisa na ini cyaje abo kuba ini cyaje ngambire kuba kugira umukazi bagumamba mu kebera edayise amezi 8 yisi ya mwenda bamugama ngati ukore ndi kuzarugera kikorisha ahabo kureta facilities nkeze akatwisika no kuhereza mukatika abantu baburijo ki okuruganyuma ntumanya ngo kurabuza kabatahe Bushenyi Center 4 nangona kizobegire humbu nakubwe konka kureba ngo abantu barutomani mumwa umbwire buce numbaza kutungirwa rugeri kandi nangwa tshirwa rocyo twatungirirwa rumukanya kake ukashanga batupefingire nguto yo kutahamu. Omuhezi wa chairman LC5 habwa Bushenyi Peter Ndiahoza hadzire ngo kwombekia amarwaraga n'kigendererwa cha president okureba ngo buri muntu yakobuhereza. Okureba kurebe simo kitesa president simana na timu yone yakorana okuhereza binte nabana yenda abantu bagira bata bareberwe ki abantu baragurwe utakisho kasankari afari mbere bwiro umara wanje byinaza niho kwanda kusimbira because azaliro mwirwaro ryashuku Health Center 4 konka batoyiringire barwana bagira mpuriye namwe n'abashaka ko nageranda n'abasimba abahuru n'abanyarwanda bacufungwe kiresirifa tukiritaho gushaka ifoto kurumana ifanija so ikiresire Health Center 3 na structure na laboratory na antenatal n'ibyo n'ibirya icyo kintu kizakureta ki abashaho n'ibindi kugendera. Omugandi abaturu mu Rukanyamizi ka Buyanda bekozerimo umurimo bakora urutindo horubiro mazira imyaka 5 rucwekere kandi bajaho abantu babiri bafutahirireho n'abandi bafire na munonga abana b'amashomero. Garimesa abantu ukurabaho garimesa abantu ukorabyeho iby'ubwiga bwabo urutindo ndurabwa abantu bingi munonga ndurabwa abantu abarukuruga Kanyamizi uko hindi yo nindeba na Kanyamizi kandi ahindiro mugongo nikigabagaba ashanga abataka abo mu Kisinga na kigabagaba bintu akatindo akabeni kateganisa abantu nyamwingi kunijire na yitabakiye amani bagenzi banje umwami Karori hamwe na John twastama n'abataka twikiriza ngo batuyambe amizi gaba amizi motoka zitachirabaho tukizitachirabaho nabi bigera batachirabo cyujwire nkito ubutakwambukaho bino yetorora so mazire imyaka 5 kine rutindo Orutindo nurugite chweka cha kagabagabana Kanyamizi kandi byari 15 hebiryo magombora 2 agakabuyanda na kabuyanda Town Council nubye birukoso orutindoro dore line nje kuri hariya kuzaha izo line noreba line 2 line emwe neza ho karvatsi 8 line ndije za ho karvatsi 8 kina ziresere naziteka aha atabataka bagera ngwitwe tuza kuzibyara gora kuza kuzara unaka honjure kigwire na ndara kura bahabura kina garuka kwetora umukazi yahendera zaliro muhanda bana ko bene baruga hishemero niyembiye nimbona bona kiri kureba kangu twije twayambusa abana aha ukijana yetera hizo barimwe ndi ku rugo mu kushaba na yetera mu ryo ruginga mabare gangwa atatwatwatindire mu namabare amiza kwijagayije mugayije umwana kana atakibura n'abana kajya kana kato yagwamo ukuza kumwe umizi ko natware mu arahindura ya hasi urutindo hasi ya mizi kokwe Gashaka Abraham Muganzi
na Ruth Nwamanya.